Urukiko rubireho mu ofisi y'umujuriro wa president mu district ya Rwengo aho abakuru kurwo mu kitongore cyane makuru gambara kandi abari kujunanizibwa ahari Masaka Mpango bashabira abo bona abine byoma byomwani ebyo bicoro hamwe n'amacunduro g'amashita okutunga za license emezi mukageta kahwireho nti projects oba enkulakulana yonna bwebegenda kutandikawo waliwo certificate gye balina okufuna kuva mu NEMA ebakkiriza okukola enkulakulana gye baagala okukola. Omukugambaho n'abakama b'ebyoma ebi bashoborire ngo emihanda y'ibakora bamukuza kutunga za license z'okutandikaho ebyoma ebi nebateganisa kandi na sente zirwa kushashura ziba ziri nyingi munonga. Ebintu byetaagisa kubanga oddukanya ekyuma ekyo bituseeko ogeza kati nga NEMA yatutuukiridde netusaba nga tulina okuba ne certificate yaayo ate nga twalitandika okuzimba tebaaliwo. Naye bw'otunula mu process gy'oyitamu okufuna license eyo ya ssente nnyingi, waliwo n'ebyuma ebitasobola zikola mu season kubanga okufuna consultant yekka ali wakati w'emiliyoni 7 ne 10. Omukugambaho na Joseph Bare kandi orukurira abashubuzi hamwe n'abaguzo omwani omuri Masaka Mpango ashoborire ngo babire bari mu kwerarekerera banyuma y'ekitongore cya NEMA okorabyaho obutumwa bwacyo bakugira ngo baza kwata bona batine za license nkonkati batungo bwikizo bwa nyuma y'abakuru mu kitongore ko bashoborire baragendereho obwe babana batunga licenses alikira kutubadde nako ti amawulire ge twasooka okufuna gajjanga galaga nti gaagala tuggala ebyoma byonna abatuwadde semanizi ezituyita embalala naye bwe twakwatagana ne RDC owa Rwengo omwami Emi Kateera ne tukwatagana ne tukkanya n'ab'embalala aba NEMA tufune meeting nabo olwaleero. Lawrence Kizito kandi chairman w'entebe ya kashato ahabwa Rwengo kandi omwe ombakama b'ebyoma ebi ashoborire ngo baza kushashura emishoreji nkonkashemeye kubaho okwikirizana hagati y'abakama b'ebyoma ekitongore cya NEMA hamwe n'abakuru ba districts. Tuli betefutefu ngaffe ab'ebyuma by'emmwanyi n'abalina share okulabika nga bawa certificate yo kubanga teri muntu asobola kuwakanya gavumenti nitwetaga ebintu ebyo nga biyise mu mitendera ekisaanidde okulabika kubanga ekizibu kye twafunye nti abamu bazimbadde ebyuma bimaze n'emyaka 10. Omulingo ngugumwe Hajat Sara na Kanwaji Mpuga ashoborire ngo sente ziri kwingana miliyoni 10 zabe ziri kushashurwa ngo abo kugira ngo batandika ebyoma ebi iteka erya NEMA erikwikiririza abantu kutandika ebyoma ebi hamwe na amacunduro g'amashita rikabartakajireho ombwiro bwe. Kitongole kye twayitamu ekitukiriza okuzimba ekyamayivu bebandi badde batugamba ensonga eyo nti amwina okumala ofuna ki certificate ya NEMA nete batukola ki tebabitugamba abantu bagira ngo tubakashomesebwaga umuntu ushemire kuba yine license ashemire gukora so ekyo kikatuma naterera manager wabo wa NEMA ngo areto mushomo tubanze tushomesa abantu then abantu batakabakwasire kubateka ko imishango abantu bo benyine babanze bashoka. Sara ayongere yashobora abantu aba ngo wayizire kubashomesa okuba kutandikaho ebyoma ebi omuringo murungi hatarimo kunyigisereza abataka. Itwe nk'aba NEMA tukumizamu tukuhabura abantu abakwenda kutandika businesses nkezo kurebeka ngo zagendera mu mateka. Hariho business ezekiragiro ekitweta National Environment Act eziyatiremu kugira ngo zine nizibasa kushisha ebyo buhangwa bwensi nanga kushishira abantu. Ogu ayongere yasha abantu bona binentekateka kutandika ebyoma ebi hamwe n'amacunduro g'amashita okutunga license kandi nabo babire bagitandikire okugezaho kutunga license kandi no kushashura emishoro emyezi mukageta kahwire. Gasha kwa Bashir Karema habwa Tayari West omuri Rwengo.